Mwega sana mulithiri wa Meru TV na ntubaita na mbere kurumira Meru TV ngakulikania rwari ni tariki 16 iri ntuku ya Jumaa mucokero ringi na kaitene kane ndiri na ngatheti ya The Standard katuleithirie kana katumurikira yari kiri ngatheti ya The Standard rukiri rwari ke karatasi-inĩ ka mbere kũrĩ na skando ikoni NYS rwangi rwa unkumania rurani EACC nirumbite kwithira rukithula skando ya NYS ariko kwirikana mtu kumenyekana ya Ben Gethi na mukirite 6.2 billion ni kira gikwirikana nethirite akisupply into ya boot na cooking oil kiri NYS mananasi na kinya corned beef ontobura kana ontobura buti bwauma na nende na ethirite akiamukira 6.2 billion na intobira akwirikana nethirite akisupply ni into bia ru nende rwangi rwa EACC nirumbite kwithira rukithula mantu ya even the supposed deliveries of pineapples and corned beef existed only on paper, but there is a twist. The Director of Public Prosecutions says the evidence is 40 and case is weak. Director of Public Prosecutions na wete kutino kuji bwakwana okonie kesi ikonie NYS na tukire riboti cia NYS kutina evidence ya kuonania Ben Gethi na nethirite akiamukira 6.2 billion na kinya ni kwirikana utinto ya biombete kwithira akisupply kiri NYS ke karatasi katwele the Law Society of Kenya nimbete kwithira ikithitanga thirikari nonto bwa deal ya 209 billion ati ka Kenya na United States ana nende LSK yumbite kwithire ikiwa dilie ni kiutati na watho dilire koni ugima obwa mwiri ara nende yuwite thirikari ya Kenya kunenkanira data ya ugima obwa mwiri kana data ya Kenya ya ugima bwa mwiri kiri nthiguru ya US ni kiutati na watho bone kuringana na LSK lawyer urani Kevin Mwanza ro ombete kwithira akikinyithia iambari kotini awete Kenya baba ingine bethirite bakilalamika okonie right of privacy Adilie ya sainirwe ni Prime Cabinet Secretary ura ni Musalia Mudavadi Antone Kenya. Wakatasi ne kaka katwele kurina ruono rukonye Pastor Mackenzie kokere kana nende kana mwandiki wa ngatheti akawa a police officer anombete kwithira aikoyira kotini ati mutumirwo Pastor Mackenzie erire athi atibawe ntere ya kana county ya Kilifi County kiri muitho yosha kaola ati batitheri na kwou Jesu atumba kwithira aicokara berire bomba kwithira baecia atakuria nikenda bakuwa batirimana na Jesu nonto Jesu aticoka nonto bakwithira athiati bawe bari na meja na kumane nonto bu anto kathomba ni bombere kwithira baita utoro bwokire mwitho yuya shakaola buni bukuri karatasi ne katwile karatasi ne katodatu mulethire wa Meru TV ntomurume umuntu ambita kwithira akithitanga kambuni ya Safaricom na ntoba kwithira ikenankanira kana kambuni ya Safaricom ikenankanira namba yawe. This is there's a person on a mobile number once or he or she purchases it from a telecommunication company and can it be transferred to a new owner without consent.
Antomorimi arua ati kambuni ya Safaricom yombire kwithira kana yanenkanire namba yawe ati kumenya aranende ntuyu ora ni Peter Mwaniki ombite kwithira nende ICU Communication Authority of Kenya CA mobile service provider na new liner owner the Receiver International Limited. Ntomorimi Peter Mwaniki nambite kwithira ICU Communication Authority na kinya mtura ombere kwithira akienderwa line ye Peter Mwaniki aria nthigurune ya Amerika endu bado arina mbiri nthigurune ya Kenya. Kwa karatasi ka katuthatu rungu kurina ruono rukoni suspect in shillings 1.2 M heroin seizure freed on board a man charged trafficking heroin kana tomorumi omwa no bete kwethira akithitangwa nontu bwa kwendia heroin mbesa mwana ywa 1.19 million arambite nende kwethira akirekerwa na mbundi ya siringi ngiri yanake. Nakuru Senior Principal Magistrate Vincent Adet released Fantasy Karaoke. Nakuru Senior Principal Magistrate Vincent Adeti nambete kwethira kirekeria Fantasy Karaoke after the director of DCI kana kunyuma ya DCI kuremwa convince the court to detain him for 7 days to allow them conclude investigations. According to court document, Karaoke was arrested on January. Kana kuringana na documents cia court, Karaoke awatirwe January tariki 13 kaunti ya Nakuru County na ara edacia heroin ya mbeca 1.1 million na omba kwithira akirekerwa na bodi ya siringi ngiri yanake. Karatasi katuthatu kukerekana nendi thirikari itarekeria mbeca cia komba kwithira cia print mauku ya naba grade 10 uri arito ba grade 10 barikite kana mambirite kwithira bake report kiri maskuro kukerekana nendi amuna bou amona kwithira thirikari itomba kwithira arekeria mbeca cia print mauku ya grade 10 iri bado irina iranduria 5.4 billion ya mauku ya grade 8 na grade 9. Kuni bokore kire karatasi kauka tuthatu kire karatasi katuna na niwono ratarika kuthoma kana kurulaitheria karatasi kambere ukoni NYS aranende kuri na scandal ya NYS kukwirikana mtu kumenyekana ya Ben Githe nethete akiamukira 6.2 billion ukoni supplies cia ruo kukwirikana Ben Githe nethete akisupply interview urongo anakethira akiamukira nende 6.2 billion kumakiri rwang'iro NYS. Karatasi katutano ni mantu yakoni ithurano bia nthiguru ya Uganda ntuku yegoro nthiguru ya Uganda ni barabwithirie ithurano kuri kukerekana nende ithurano birabwithirwe kusereri boni kuringana na key opposition presidential candidates ura ni Robert Kagulan kana ura uyikene mno ya Bob Wine awite ithurano bibira bwithirwe kusereri kana birambiririe kusereri nikugerekana barabwithirio kana Robert Kayuli kana Bob Wine awite barabwithirio nikenda bakomba kwithira in favor of Rais Yoweri Museveni nikenda
bakomba kwethira betampa na kiti ni kwenda bakomba kwethira bakia kura. Karatasi-inĩ kamwanja nĩkuona nĩ mĩkarĩrio irio twota nĩandĩkĩ karataci-inĩ katonana. The Central Organization of Trade Unions KOTU nĩombĩte kwethira kana KOTU nĩombĩte kwethira ikiwata mbaru watho bwa koti ba kurungika agencies cia thirikari kumba kwethira bakiaya private lawyers kana private law firms kumba kwethira bakiba representara or Justice Samuel Mukira wa Nakuru High Court awete bombete kwethira baki riana na ni yekini kenda bakomba kwethira baki kana Nakuru High Court barring public entities from engaging, procuring or paying advocates and law firms in court cases ni kwirikana ni kwenyangia mbeca cia Kenya. Karatasi-inĩ kaka tuonana bado kuri na mantu yakonie siasa rako kwirikana nende antu ba kana siasa bara bari okwina Rais William Ruto bari no bwa mnono antu bwa mwanki yua kisiasa kwirikana nende UDA na ODM ni ba kuungana onto botomete asiasa kana awati mbaruba Rais William Ruto wamba kwethira bareno bua bo nene. The deal spaced trouble for some former politicians heavyweight struggling to secure a place in Ruto's re-election campaign. Ngwatanirwe ni utoma bamwe kana barabari rikari ya Rais Ruto thai bomba kwethira bakibo bwa na ntoni bakona yaka bationa ite kana batie wakanya kiri after 2027. Omwe ni urokomekana ya weekly for kana weekly Western figures like weekly for Paranya niko kwerekana akona itiki nene mbere ya Mudavadi na Wetangula na boni kuringana na political analyst David Owino. Mudavadi ako kukerekana nende atina bargaining power amuna kinya speaker wa mbunge nene Wetangula. Arakwerekana nende ODM kana mwandiki wa ngatheti akawa ODM iri na mbasi na kwa barabari thirikari ya Rais William Ruto barabari raitebi nene ya Wetangula na kinya Mudavadi na wombe kwethira kana no basi kanya after 2027 na nto nende itibi no binenkirwe anto barabari kana anto ba ODM. Kakalika no mwakene jwa kanekiri idurano bia 2027 Mudavadi na Wetangula ni bombera kwethira baetaniria Raila nikira bawire ni mawirane ya urongo. Karatasi neka kenda ni mikadhirio ya thirikari. Karatasi neka 10 affordable housing public participation meet flops. A public participation on planned on construction of affordable housing and a smart city at the Red Cross Hall in Kaduni flopped after the conveners failed to show up. Anto teresia Kaduni ni bombeta kwethira bakiria wiki nyithia kiri public participation kana kuruta ugebwo koni wakwa nyumba cia mauria manunu teresia kana kiri Bungoma town nyumba hii ira ikwirikana kana ile ibatire kwethira ikia kwa kiri airstrip ya ukabere akariba parete wituria nikira bakuwa thirikari niremi kuyuria mawirane yayo. Buni bokure kire karatasi neka 10 bado ke karatasi kaka 10
aritwa baingi kuma ntere cia Bungoma baingi bo nibombete kwithira batire kwithira baita grade 10 mwaka yu kana kiumia ki batomba kwithira bakiriboti skuru no ntobo wa cia BC na kwa baingi bo nibombete kwithira baichokera skuru kana baicoka kirasi kia grade 9 Bundi bokore mulaithiire kiri karatasini ka 10 kiri ngatheti ya The Standard akanda kunyira kigwenda kwithomera yau kana kuchionera yuna yangi ya maingi omba kwithira ukiwatira ngatheti ya The Standard nkatha cia mwanya no ntomba kwithira watanirite na woni kiri mangatheti ambita watiri mbabu